Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Hong Kong kadai gu reu kira ma tatew sangtew ze COVID-19 rit pizet kacambe za lasun tebe South Africa gane pepe Omicron ritu gi sangze bam dale chige China kadai gu sakrang mena saze punuina hindi tloge zero COVID strategy COVID-19 rit China kadai gane galu suira tloge be hindi ge bam ratelo ze sale China kadai gu paswidi be President Xi Jinping na saze Hong Kong government na COVID-19 rit pizet kacambe za lasun tebe Omicron ritu tengim ratu maglai ze sale zai Hong Kong government du rangai ze kanang belai na telung ratelo zai apo COVID-19 rit pizet kacambe za lasun tebe Omicron ritu tengim ze ngingam ratelo ze rangai de lei anui hai manana chi do bilei Hong Kong kadai ga na mai ka ke COVID-19 rit na raze nai sang na mina chang no si medu regi pungwang ze Hong Kong gu regi ra map bam ga di ze bam de lei zai Hong Kong government na hindi chi ba kai ze kalaki ge mina hang no si bam na phemak lei ze tlew ga de lei zai Hong Kong government na sam hepet kai ze territorial hotel rem du rangai ze COVID-19 Omicron rit kina ramedu quarantine de room sangkrosi kagai lo ze rangai de lei Zinaik na ke ze Krishna Bamai ke Uttar Pradesh Kushinagar district ke Hanoka gya biki ge Hindu me gura se pa hindi sai suize harate be hi ge bipui minai hna me minang kre ku chumme dui tu ko ki hu bulunga ngai ke ze sakam di leize police kumara sam bobene sale ai po ka re be pe bam ze norangia tolak logu dui tu ko ki hu be pe ge hegeine te lebe chak pe ge dungze bam lone hegeine te lebe chak se lokene bet ke di leize sale Uttar Pradesh ku Chief Minister Yogi Adityanath ne apo kahro be pepam ge psui se basam rangai se surkuri gu ka sa karang na mudu ngagai rajai pe mapi kara rangai dele Kushinagar District Magistrate S Rajalingam ne saze aize danai ka na ke zikru strok sumai tingmui ge no ka gya biki ge pahing de sai suize rat be hi ge mipui mi na no me duitu ko ki hu be pe ge chek na ka tele be pe ge dungze bam gulo ne look at na bet ke ze dungmele ne duitu ko ki lung me kyu kham gai di leize sale zai apo kahro be pe ge mina hangkro ka jam leize sale Some Education Minister Assam kadege matsira ka kataile bata dewge pasri de be bezina ranoch pegune zinaik na kyuze krishna bama ge saze Assam government gule siki ge ka katai pui na ka katai petura mina changkai si midu kachi belura tu gaize zoga be ze ka peke ze kroting kumchang na jangkai ka nolunge lura sab ga ne lei ze sale Assam Education Minister Ranoch Pegune media ta ga rangai ze Assam government ne ka katai pui na ka katai pe mina changkai si midu kachi da lura zoga be ze pai ke uze kreating kumchang la jang ka kan olunge lura te gule aize mission 1 lakh job ka chebe kangene government gule siki ye ka kate pui ne ka kate betura kachi da medu lura sapai de leije ka chele Some Education Minister ne saja government gule siki ramage ka kate pui ne ka kate betura pabam kan robe lower primary upper primary secondary na post graduate teachers zai assistant teacher hange pabam kan robe mina changkai sila leije sale Bharatiya Janata Party BJP National President JP Nadda ne znaik na ke ze Krishna Bamai ge Manipur state ke wangze anui hai mena ne guize chinei zabambe BJP election manifesto hai mena sogne pe chamrak magzai pe doirang ba ge be BJP ne lokru kuna Manipur assembly election tingkum chang la kai kana ge ngamlu ze punina government pung diza airame te ge gulei ze saki te ge dele JP Nadda na Bharatiya Janata Party election manifesto pe ge sa ze Manipur ke dei ma ki be kaning be ge eket lei zai South East Asia gu pangam zai patu chibe kham eket lei ze sale Zai Manipur State Kuminge Lunga Chief Minister N Biren Singh Kangane Dichun Tosu Bepalana of the Lazy Karabege Manipur State Ban Nai Blockade Zineti Benaka Dichu Benai Tosu Bezineti Zara the Lazy Lane JP Nadda saza aize BJP gu election manifesto the lay Manipur State ke hel mi pum sang ibaja education machi ra ka telia banai development dichu benai tosu beze BJP na te wangule iza sale Ralang bage mi pui mi halui bome zai luta te ma hange rezi pega betura BJP ne pegule ije sale zai kalak lung siamdu ngo ze pani ren penji ga gule zai Manipur ke dei te si ze Manipur ke bam le ne pani gu right zai mizen megu hazyak te to su bam rat le ga gule ije sale Zai BJP gu election manifesto na saza hello mena poina hange le sik te rahang changkai ming BJP na pegule zai government school ge chog mele siki kro kuna pasul mele na hanga lektom ta na pegule je sale
zai halu ta to men ai fisherman hange kacharang kang government ne lak mengi insurance pe gu leize BJP gu manifesto na sale BJP election manifesto na saze halu ta to ma hang zai le sina ma hange government na kacharang kang ngo ba bam gu leize PM Kisan Samaj Nidhi Yojana halu ta to ma hange government na tingkum ge changsro pe bize Manipur ge BJP na government po wang redi za changte set pe gu leize sale Ministry of Civil Aviation India kadai ke limbagri zai ke limbung dev ke pepe te meduina saze India na Ukraine kadai ka ke limbagri zai ke limbung pangra bambe priya sakai zabam beze hanai ka ke Russia na Ukraine kadai ka ke te si imakse Russia na Ukraine kadai sutse gugutse reito rahing bam zegene limbagri ke limbung dai zai pakra meze priya ka bize lutu na leize sale zai na ka India kadai gu limbagri zai ke limbung priya si ta dize India na Ukraine kadai ka ke pangrui zabam dodi de leize sale palam ane India kadai gu bagri klimbung mina ke mena Ukraine ke dege bam mena Ukraine ke dei mbiane ize ke zabam delay ze Ministry of Civil Aviation na sale Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam poga pe sai suize zinaik na ke zi Krishna Obama ge India ke dege COVID-19 rate na roze positive test pen me mina changim bro hais na ringus na me do positive test pe lei ze sale Ministry of Health and Family Welfare za National Vaccination Drive gu Marasam poga pe sai suize India ke dege COVID-19 ro COVID-19 na COVID relang be dos na pakana be dos kwa ni mrek plane teze kro ha ke reaction na madai lag ringus kui chang reaction ro madai haite se mbre gu chumo do ka kwa ne leize Union Health Ministry ne sale dai zinaik na ke zi Krishna Obama ge India ke dege COVID-19 ro relang be dos na pakana be dos ka kwa ne mrek plane teze lag mbre gu chum chang reaction ro na haite se kro gu chumo do ka kwa ne leize Union Health Ministry ne sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le